Zaključani smo ljudi, ba zarobljeni smo. Joj, to nije dobro. Sigurno postoji neki drugi izlaz. A znate šta kažu? Ako ne znaš gdje ideš, znaš da nigdje ne ideš. Ma prestani se kupirat, moramo naći neki drugi izlaz. Ma hajmo za njima. Pogledajte, kompas. Vidite ovo. Ovdje nešto piše. Pa to je zagonetka. Kaže, pogledaj na svjetlost da bi otkrio put. Svjetlost. Možda moramo pronaći nešto što svijetli. Vidite, svjetiljka. Možda trebamo ovo uključiti. Probaj upaliti. Možda će se nešto desiti. A šta je to? Korak naprijed i ritam srca pronađi, a put se otvara. Ritam srca, šta to znači? Možda trebamo nešto s ritmom. Sigurno ima tu neki alat. Vidite gitara. Možda bi se trebalo nešto odsvirat. Vidi. Neke note i trzalca. Roza. Ako sviramo pravi ritam, možda će se nešto i desiti. Dajte vama. Još kad bi znao nešto odsvirat. Ljudi, pogledajte, otvorila se nova vrata. Idete li? Kad ja zasviram, sva se vrata otvore. A baš. Ja mislim da trebamo ovamo. A baš nam ti nešto malecka govoriš, ko da ti šta znaš. A deba, Jarane, smiri se malo, znači ohladi. Ja mogu riješiti svaku zagonetku kao i ti. Hazme, to što si uradio nije bilo lijepo. Ne trebamo nikoga maltretirati, visina nije bitna. Mi smo svi jedan tim. Izvinila mi, ali loše sam pristupio, neću više. Okej, opraštam ti. Idemo sada naći izlaz. Nova prostorija. Nova zagonetka. Bez ključa ni vrata nećeš otvoriti. Zbroj brojeva daje pravi broj. 4, 1, 7. 12. Ja mislim da je to rješenje. Pa evo ga broj 12, strelca dole. Kutija. Ključ. Spašeni smo. Znali smo da ćemo uspjeti, bala. Svi smo zajedno uspjeli. Možemo osnovati naš escape room. Jednog pustite mene da vodim. Znate šta? Naučila sam nešto novo. Nikada ne odustaj. Svi smo naučili danas nešto jako važno. Svaka osoba u grupi je jako važna i svi zaslužuju poštovanje. Zadatak je bio težak, ali zajedno smo uspjeli to riješiti. I zapamtite, uvijek kada neko počne govoriti nešto loše, trebamo stati i pokazati toj osobi šta je ispravno. Maltretiranje nije ni na koji način prihvatljivo.
Jer na kraju mi smo svi isti i mi smo tim.